Dorna mucet hilo hul maha huyua ar ina hilo ga ko dabi sakam ko em chala collector treatment ko lei sodoraka hudi macha zero lagi nito intahan kana zero tam te ar balti khobor Asam rin santal ko ladhai asam rin santal ko hulsai nito dabi te tonge mena aka sedai khon ge asam rin santal ko asam re girabasi katen mena akar ko enter ho asam rin jaha tina santal mena ko unku ko adivasi jati rena julu bang ko nyamaka Ona khatir te teheny Assam ponot Kokrajhar honot rena Gosai gaon re All Santal Student Union of Assam pasta sen khon ar raja ayur tege santali ar ona saw-sawte santali tirla semleda golote Assam ponot sarkar birutte mid maha rena hulsai kami hora ko toraw ka no hulsai do teheny sumung do banga no hulsai hola ho nyel len tahen mahader ho nyel len tahen ona rena kichu din lahare ho nyel len tahen ar noa katha thauka sahit te lei sodor len tahen jaha All Santal Union of Assam menaka All Santal Students Union of Assam menaka no pasasan kon thauka lei len tahen jaha tina bhur bang purau kana ko dabi ina bhur bako taheda ina bhur bako thirua ako ha ladhai ako hulsai ko tonge doho ka ako judi ako katha bang ko anjoma judi ponot re bang anjoma ina khan do ako talma sarkar dabi ako ha alang setter ako menten ko lei sodor ka ako nyel hui kan khan do nito noi noa jaha dabi mena aka Assam ponot ra metang tothare do thir katen banu oka no do pasna kana gota Assam rin santal nito do ako ha adivasi jati julu ko khojok kana anwa do gota disom jakat re laha khon lei ka no gota disom jakat rin jaha tina ge santal jaha ponot re mena kwa unku do adivasi manot ko nyam aka menkhan nito dhabi te Assam ponot rin do T tribe ar bangkhan do XT tribe menten ko meta ko kana noa adivasi menten do bako manot bako emakat ko noa khatir ge nito dhabi te akwa hulsai tongke katen ko doho ka ako ar one ona judi nyel huyua nito ga jaha hulsai mena aka noa una dhabi bako thukuma una dhabi bako thirua men sodor ka ako jaha tina bura ko ha dabi bang pura ba dabi adivasi jati julu rena dabi noa arho agam din re tonge tahena menten thauka sahit te lei sodor kana onderin jaha tina ge mena ko santal hor unku pasta sen khon ar ona saw-sawte All Santal Student Union of Assam pasta sen khon ho noa katha ge lei kana okata udeso tele udukakan okata All Santal Student Union asu khoi ting ko alia awdhan ko ehop akan noa awdhan re ale joto gogo ku se mohila samiti ku jabhar mena alia ar noa okata ale char jono gosti mente ale santal hopon koi bigau ju kale ona do tiso bale mana ar ale dole santal kana ar ale santala hok ar aidari hata jarur ale ati noa jarwa re ini 15,000 kon citan ale ren gogo ku ale jotren santal jotren ku jarau kana ar ale do noa tin dhabi ale santal men katet bai bikau lia un dhabi ale noa andolon do bale bagia jarur pada kan ale Sirampur khon Dibrugor habi noa national highway ale karjosuchi le hatawa se kami hora le hatawa enho ale santal jot men kate gi alia uda do hataw jarur le char jono gosti re ale onde do bale sambhaw ale santal jot men kate gi alia purichoy de emaule ale jatoa sapa mena talia culture mena talia alia aima onkana santal jot ria mid gote uprum mena talia kecela tungda tamak ar iman tia ku tihin ona iyote tihin Assam sarkar tin dhabi ale santal mente bai hudis lia un dhabi noa andolon do bale bagia tin dhabi alia hukar aidare le nyam habi auri le nyam habi ale noa asua awdhan seite ale jotoku onare jogdan mena lia se mid mon mena lia ar mid tegi ale noa le kamiya ar auri ole habi ale do larauna regile tahena ona legit ale kurumutu re mena lia ar hapen din habi ho ale bale hatawa ale char jono gusti do ale do nito santal hopon kanale santal hopon hisab tegi jemon porichoy de emaule Assam disam re Sanam Santal Pathosata netritto re mite gণহংকার গণ আন্দোলন ehop kana ar na gণ আন্দোলন re ami ten অংশ হিসাবে তেইন গোসাইগাঁও Sanam Santal Pathosata netritto re inen culture प्रतिवादी हमदल उडुकना और कल्चर प्रतिवादी हमदल से कल्चर रैली से लेकाते आसाम सरकार बुझाव उचु दिया जे आसाम सरकार बारंबार 70 बछर आसाम रे गिरबसी कान संताल को चा जनगोष्ठी मेनते काय नामाकरण को चा जनगोष्ठी नितुम ते काय नितुमेत को ओना नितुम विरोध रे Sanam Santal Pathosata मिटे आंदोलन ehop kana ar tinya noa कल्चर रैली से लेकाते आसाम सरकार उदु आय kana जे ओकय को सिबड़ संताल तिहिं चा जनगोष्ठी मिटा को कान उनको तिहिं पूरा
गोसाईगांव समष्टि रेन सांताल उडुक हेज कते ती नोडे आसाम सरकार को उदू दिया आया सांताल जेता लय लाचार अरिचली न्याय धर्म चेक कना और चेक लेकाते सांताल चेक को वैशिष्ट्य मेना तकवा ओना को नियते ती आसाम सरकार ठेन मिटे स्मारक पत्र एमआई रिया मिटेन सिद्धांत गोसाईगांव सब डिविजन रेन एसडीओ से लेकाते नवा सिद्धांत को